Brak je u suštini, kako apostol Pavle kaže, crkva u malom. Znači, ona je zajednica koja je za čoveka najvažnija. Kako da kažem, Sveto pismo kaže nije dobro da čovjek živi sam. Zašto nije dobro da čovjek živi sam? Zato što mi, ne samo kao hrišćani, nego generalno čovjek, a pogotovo kao hrišćani, mi verujemo da se mi možemo samo spasiti kroz druge ljude. Time što nam drugi ljudi pomažu da se mi ne udaljimo od Boga i od drugih ljudi i da ne padnemo u stanje greha. Znači, brak je za nas, za muškarca i za ženu, uvijek jedan vrsta korektiva. Znači, mi kroz brak možemo uvijek da se spasemo od greha. Znači, ta zajednica spašava. Zato je ona crkva u malome, jer u njoj može da vlada ta apsolutna harmonija, odnosno da čovjek može da živi tako u skladu sa, da kažem, verskim načelima, u skladu sa Božjim zapovestima, mnogo lakše nego kad je sam. Zato bilo koja zajednica je dobra za čovjeka, znači ako neko ne ide u brak, onda da barem bude u manastiru da živi, znači da bude u nekoj zajednici, u nekom saboru, zato je naša crkva i saborna. Znači, crkva u malom je brak, odnosno ta zajednica između muškarca i žene. I ona je spasonosna jer ona je ta, da kažem, baza na kojoj čovjek funkcioniše u tom smislu da može da svoj život tako organizuje da je u skladu sa svim onim važnim parametrima koje čine našu veru. A što se tiče izbora, najpre čovjek mora da shvati kako najbolje da izabere sebi pravog muža ili pravu ženu. Pre 100 godina i više za ljude, odnosno za mlade bračne parove ili za mladoženju ili za neku ženu koja je trebala da se uda za devojku, roditelji su obavljali taj deo. Znači, roditelji su imali određene parametre šta je bilo važno da bi jedan brak bio uspešan. Znači, da se zna pozadina familije u koju se čovjek ženi ili koju se udaje, karakterne osobine te jedne familije, pa da se zna onda šta znači spojiti se tom jednom ili drugom familijom. Danas, u današnjem svijetu, danas kako čovjek modern živi, on je faktički tih mogućnosti nema, zato što mi ne živimo sada kao nekada svi u jednom selu, pa znamo ko je kakve iz koje familije, nego prosto smo svi razbacani u celom svijetu i onda sretnemo nekoga i ne znamo ništa o njemu i često samo sa površne te strane, sa spoljašnje strane, mi odlučujemo da li na prvi pogled neko nama paše ili ne. Znači, sviđa nam se njegov izgled ili njen izgled ili njegova uspešnost i to onda bude kao neki parametar da nekoga izaberemo za brak ili ne. A u suštini bi trebali da idemo dublje pre nego što se za nekoga odlučujemo za brak, da upoznamo njegovu familiju ili njenu, da vidimo koje su karakterne osobine, šta čini tu porodicu, kakve su njihove tradicije, kakve su njihove vrednosti u toj porodici. Znači, tek onda kada mi dubinski ispitamo pozadinu, na kraju krajeva svaki čovjek proizlazi ili je proizvod svoje porodice, svoje familije, svoje tradicije. I na osnovu toga, kada ispitamo tu pozadinu, mi možemo da donesemo možda jedan detaljniji zaključak o tome da li ta osoba nama paše ili ne paše. Današnji čovjek, kažem, bira više to po spoljašnjim parametrima da se zaljubimo jedan u drugoga, ali ta zaljubljenost obično traje neko vreme i kada ta zaljubljenost prođe, onda se mi odjedanput obremo u nekoj situaciji da kažemo pa ta žena više nije taka kakav mi se prezentovala ili taj muškarac nije više takav kakav je se prezentovao. Pa svakako, zato što nismo dubinski ispitivali onoga s kim ćemo se spojiti i na koji ćemo živjeti zajedno. Znači, ključ u tome jeste, znači, s jedne strane da imamo zajedničke vrednosti,
da zajednički formulišemo određene ciljeve i da smo spremni za te ciljeve da se zajednički žrtvujemo. Žena na svoj način, muškarac za svoj način. Znači, to je ključ kako izabrati nekoga sebi za bračnog partnera. Znači, da li on deli te moje vrednosti sa mnom i da li želi da zajednički postavimo sebi neke ciljeve za koje ćemo se zajednički žrtvovati i koji će biti vodilja našeg života. U svakom slučaju, u pravoslavnom smislu, važno je i da postavimo te neke, da kažem, ciljeve u vidu spasenja naših duša, jer je to na kraju kraja suština tog braka, da zajednički sačuvamo naše duše. Kad nas Bog još daruje decom, onda je to još dodatni motiv, odnosno to je još druga sledeća komponenta ili sledeća dimenzija. Ali ključ je u tome, znači, da mi sebi nađemo partnera koji deli naše vrednosti, s kim možemo na koga možemo da se oslonimo i koji je spreman zarad zajedničkih ciljeva da se žrtvuje i da se krene u tom, da kažem, na tom nekom zajedničkom putu. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima. I nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.